na abakosem a ewo Sunyani yenye enkwati mudda efise enne otwedi amponyankopon na muso a kire se nokre de woya den a nokre abusiafo nyama obi bia mutie yen me de madwuma kakra me pese me ya ne se me kire de asinu ye kan brofu me see the legal implications ene de wa animu a ye hwe say asem yi epajaye no na eye nanahima entinia mabiase no ode eye nana nyama hene odefo boa wahinkoko the second echo House of Chiefs ene nana acting president nana akomuhune say kwanya ye fast yi odefo no enye amamre kwan so acting president Nana Kwamuhine Susupan of Faswa or Hema no and yet a member of Pansunti. Sasam Nan Kasana, a friend of petition at the House of Chiefs. Young ye. Now, Modi and a Tinu or San Fali be a friend injunction application. Injunction in Anitia one say, Yam fat, cotton, and fat, a bone to Nana, a community. Emma onko abonche su babia enko introduce eye or therefore say oye oman hene e wo Sunyani ha ana say ma onko babia one ne beko na ya ordinate say oye man hene it is application no na ye course wa ene aba awie no court no say na nanom ani omunyansa omuwo e wa mamre ne mremu no no mo kan say so mo de tabo bia to eye nana akwamuhine so ana se nana odefo wahinkoko the second so enye yie onkoso na e de chense onkoso nini hene asamba na ho no eye nana heman ti ase dia ye be kwa asemu ni ahwehwe mu se kwan ya fa asusu hene no eye mra kwan na enye mra kwan ene de mre enen krabre krabia ene betre nti ano de elda ho no ma ye ka na ye be kaya asam no so asa won kraba taba akubi su ka ho e wo high court eno so say nana himant ne nwase o say emre a o file sa injunction application e call House of Chiefs no eye nana Kwamuhine ene odefo akwakotena himfie say oman hene na nana Kwamuhine so introduce no na why the ese so ye bia anti no enam say why san obu court wantia enti yemfa mra kwan so ye we kan brofu ze yem punish you ye da munyina asesebre ne do nyina munya daje na mohwe ne so ye da foforo twede mponyankopon de amai enu ti atena se nananom nsem e de bremo ejidi ye se mo be kai bra ye de Sunyani nananom nsem no ye de ebesom mo ye de baaye no na efa nana Kwasua asosika breyi otoso miensa asabi woye otoso mienu woye Sunyani emanhema ebra acting president awoye Kwamuhine edema Sunyani nananom matrankonya sabi wode penyine a ye freno na wode ne bedi ade ye boahen kokwa akonya kese no onwode no ebedi ade se Sunyani manhene efoforo na bra ansam ne beto abonten no na sabi na ahema ba abonten be kire mu se wonyanyi ne de hyebrante a wode Sunyani man be hye ne nsa eno ntise ye tise bibi won tinten fidie so a emeye nyintum esan se yesa fa akonya no so se Sunyani ade me yesua akaman no ene se de asantensem sitie no kwan ye fa so yi de hyebrante na ye kire mu wiye no de hyebrante no eye wo hema ene na sabi so se benya do ne ebusuan panyin wo ye wo mo asede na yesa Sunyani se Sunyani man hene anasa Sunyani man no adehyebusuan wo edi ade no eye fibubu ane ye miensa ndi fibubu amiensa no
emu baako de hye na won ayi ne no na abranti anasa papa won yi no asese wono na ye de ho asem obramo no ono se bi en krachre se wo ye prison officer e wo Maryland US abrochememu e na se bi wo ba ya ono so de ne dwa atoa e de koya mpanyi eyi no na bra de nsam ne beto abonten no e na se bi akomo hene enso fa amu so de omo nkyire mu ba ye se omu se krata akọ Bono Regional House of Chiefs say ne dwumadi ekura no acting president no se bi ye de ne dwumadi ayeden asensen ho ma mempo meka say asante amamre mu ne mre mu no akomo hene ya na say nkonyasofo bi ene tumi say won eyi se bi won da no ni obetena konya tuntum so enna akomo hene ne mpanyimfo so do omo nkyire mu ba ye say Sunyani man no won hyehye ya won wadi akire fitete bepem ne ene say akonyato na brasa so mu yi anamusini a adehemrante ani nyina wo mpe no de omudwa ato aba dwato mo de ba ye no eyem adehemrante makomako edu baako ena mo de omudwa ato aba ye omo ba wo mo ye vetin omo wie vetin no a na won ayi de omo susu se obeboa Sunyani man no na wo mo de na kwakire na won apeda wo mbama na yeden esuaide a kire oman mu no enyina na won kire se mo fa asa akwan ni nyina so a na eye na ahema na nimusem eno nti won wieye no a wo de no kwakire na ahema no emfiti ase na ahema che netum na ebe kire no mo sa ate se na ahema se woje se bi je shebranti a won wayi netum no a enye ye esanse ofra brochire bampa o mehwehwe na bre wa mpo no ayeden wachia na hwesezia ne hu setie yese bia wahia no wodwumadi bia se ansa na wobechia na wachia no eno nti ne senti no enye se bia wonya de hyebrante anasa wo mfata so wodi ade na emmom no ennam se de da woni ne mienu ntem no nti no e kama ya se wo mu no eno nti so woni ne di ade a enye yi ena amane kwan so no so abrewa woni ne ba ena sabi wo mu ebu man no eno nti omo so de omo famu ne omo nkyire mu ebaaye no ena sabi na na ahema de nsam no kodan Bono Regional House of Chiefs akasa Bono Regional House of Chiefs behwe ayede aka ewie na ahema sa de asam no ko Sunyani High Court no so ye de ho nkrata ene ho adesuan so de bremu a court wo share court nhye okoje amansan edin odibedi ade okoje amansan bu ahekoko otoso mienu a oye Sunyani hene a enam acting president so ene nananom atena nkonya a won eyi no won hye ne se emane nante enye no ho se oye Sunyani man hene na Sunyani man hene bia anya den eni honomo na no hu nsam ne de court aboaba court abako na akọ na ba na akọ na ba na nnura hada ena won court na se nsem a na ahema de kodan court se enka court enhye okoje amansan bu ahekoko a wotoso emienu ese emanu mema na bedri so entutuntuma emane mfache ne nse ne so enante se woye Sunyani ehene esanse ono nana akosua asosika be yi otoso emienu oye Sunyani ma ehene de onyenyi ne ba sebi wode no ebedi ade anaso wone ne bebu Sunyani man no enso so no court tena so no court ebo na ahema nsam ne gu se wo somu a enyeye eno nto lawyer wogina mu edema nana bo ahekoko toso emienu a woye Sunyani ehene a na ahema nyanji ne ntumu ene akwemu hene omo lawyer ede nsam etodwa momyenkotie mra na yenhwe momome ene dede a won wachidifo womu twidifa Sunyani empotemu ho emra nana nkayese adamna bofra abramo a we de wadahoroma yeyi ne mu ehun se brisi wo ho na fita nso dimbi nana wadahoroma na se kire ne sai yo medase me fa kwanya zo na machia watiefo ne wahwefo ye mo hwe old burger sa don ne bremu na me che obia de wo mu no an se manu nye won bebre se tuntum ni fufu
edi afra tuntum no kire se ne ye wa asem okay ewo Bono Regional House of Chiefs ye kwa ye fira tuntum ne ye akọ court no na ne ye da soronko kire se nananum hye se ne no ogbebua asem no ha enti ebinum a mo frafra mu fa ntuma fufuo de hye o mo ka ne baby aha enti eba se announcement no pie se ye nkunimdie abaya fa no na che se ayesebo na fufuo no that's right say o danadi no mo danadi eni ti hu ya eni ne fufuo no na tuntu no de ye de court aha na wada Roma obebisa se nkunimdie bensa na aba very good me de was pa nkunimdie ni nyina ne se esi ohene okay efreno nana ojia mansan ya boahin koko otosumi no okay ene yedini si ade so haya ahimfie anim haya okay yedini si so wie ya no na ohema ase onte ase efise ya pass through due process ana o ma so no de ko House of Chiefs say ye mekire ase ye ntia ye si no sa ye ko ni lawyer so kasaye chiechire mu se edin no a ode maaye no no hima no ne didin no maaye ye ni tumi se ye bowura na nabo hankoko abusuam ekoyi obi se ye de ne besi hene anya mamre ohene kura te akonwa so a ye nkito aye hye na se no te se krontre akwam ni ayi no ohene ntimi mma ye abusuam so obeyi obi abaye na akwam hene enti odane no a broni se vice versa yeso sa na ye ntimi nko ohene abusuam nko yi obi enti wa na ofre me ana wode eto manim se me ne matan konwa na aka no enkasa divisional chiefs yesi ohene ye yie no me ne omo nkasa udi kama 3 names ina o chere se wo ne wabusuam nyina ahia akasa ho awie wow nembo aye din amawo tire me kan yo din amawo se nipa no wo behwemu ayibi enti wo to amaye okay ama ye yibi ama wo de na hihene tietia na wo di kama ye tre ye no hia ni ye hu se tre no nipa no bo because ebinum atua abrade waje wo mo abrade eni ye ma wo ti ase se abrade no se nswa ense se esi obi kwan ndi mo obi that opportunity okay na wo ti ase na wo de 4 beka ho na ye 7 okay wo ti ase ndi nipa 7 na wo se yenyi obi yenyi ba ko ma tieni ye the story no edane say o se yenyi bi yenko hwehwem ni yenyi obi ema no na wo hwehwe obetim di na si ahe this is not what she told me o se nipa no min ko yi bi mra no mfa ni si hene because onu yi a na busia no won tuaju kakra bebom o de ko benku a ombeka sesei ombeka sesei gas no so ye 3 omo line omo ye 3 gas na o de yino maame na me frɛ adontin benkum twafo nifa na me meka ho 5 na ye tena ase na me to o manim se de o hima aka ni ti e bende no so se papa ye moa go Sunyani na ye ti ase ye toto nipa ni nyina ano na ansa na no nifa hene sorry bisa no 3 times se na nipa na wode o mo amaye no obi atimidi hene o se ane o se bisa obi atimidi o se ane o se bisa o third one obi atimidi o se ane ye wie ye yiya o se ompene on the ordinary excuse bi a o ma ye say papa no ntimi no ye adwuma because obuade ofira buruche ba ye wa machiaw ene niema bisa ene say oh how ene dey say you abrewa ene dey shouldn't be an excuse wori ama ye say yin nti yi eno na ene na muanti da ye chesi no omra na ye ntrase ye nka okonifia unya no ne ade nti say lete kura na ye de be ma na ye de mayi amash ne de akọ
na yesi ko enti makuru no na ho sa wa wie wo homework o power to pick somebody no what the amaye by virtue of the fact say o frɛ ye dey sade no ato yanim na ela no e kire say you have the power to nominate or him who nominate ya who nominate 3 times but the ekoye hu say who power of nomination no what done the amaye okay in the amount chance biem then ka what 3 chances because nipa no 7 and how do all the abre ni ye ndi ye a dem biem na wo ho say ye be ja amount ndi ye be si okay and according to Ella no so ye mpanyimfo ye timisi hene irrespective of say wo ni ye adwene or wo ni ye nya adwene timisi wo ko Ella no mu ewum sunyane ye o particular Ella ho enti o mo aka no say jase nye kingmaker won kan ho jase of sunyane jase hene he is not a kingmaker on kan ye ho the kingmaker so no ye 7 and another 2 year absent country for some reasons binti no ni ho and a chidom so no on tiapo ha and I'm anko biya so that's why the remaining 5 solid kingmakers ye ni shia ye ni yes ade no so on tiase that's okay baby opa bia de ko de ko Bonu regional omo hwehwe mu a ye ko ne ye ba na ne ko na omo si o injunction na o siki against us no say papa no ntimi nya ne ho se hene no na me so omo restrain me say me mfa no nanti say o ye o hene no it doesn't hold di omo twem di o timi ko di ne hene okay we no ene ye ni je no okay o dia say go wa sem na o de ko payifo ni na payifo kan si ni edi ma wa naturally you should be happy alamwa ni fufuo no a that's right it is anete na wada roma aba ne se awie no enhehye bi wo ho amamre bi wo ho a ese moda na di ana se aba ne se dan se awie ano no okay amamre wo ho kakra efise o se ye na asama ba ho ye repanyin no a kire my name ya Jinatum. Okay. But aka nema 1 or 2 BBT say coronation no ne ade wo be bodwa data na wo de na kire o man ni nyina say ni nyina ho. Okay. Nti oba say oni ha o US. Okay. Ona o tia obo ne bra. Ina we nyina ba nti you calm down. You remember the message enche obeba. Nti oba say wo ho nyina o man no beti. Okay. Nti say no na amamra edi enimu asunyanfo enhwe enimu exactly okay aha omo hwe enimu se ye be yesa no na fe nema na nisuadi hu no ode ato oman na nim na ye nyina ya ye no nsemwa na akoyie amasunyanmo na wadawroma aba ne sei no obi betumi agina abonten aka se sei de asunyan e wo hene pia obi abetumi without fear unsuro he because ya buya sem na wie ya buya maye denti na usuro se obeka se Sunyani hene ndi with all boldness obetima gina ba bia ka se Sunya e wo hene na chese e be ka se eba na mamre ene amane mu ade e wo se nananom ye e de boa kru e makru tumpon bia no e se nananom adaroma ene nyina e betwa agu se de e wo se ko na nti aba ne say one ye besere na waka bibi e de akere Sunyaman de esi se e bia mo ana kan mesere kan na se ye kwa akobra wonsu ase ye sompa fe na nam se de be ya atoro ye chembi wantwi bi sukura mo yo me da se pa se me kasa kane no na muni ha me sisu dua me boru mi wura na sem bia okan ye bra idini sisu wie no ye wo ahimfie kase mo edeni si ohene akonwa so no oni yenya komodie kutahudie kasa kire ye ne mpanyimfo ne kroma na atwa ho nyina ahia na sema okan ne se ohima ye ni nua omo ye busua baako
nti wa onama chira o kasa didi atem no hweyie na wan hweyie na chena bi no eba se o mo abom aye baako na mu nyina ati banchiri yase a wo nyina he no krepa nyina ya nti ma obia nka se bia nti se o mbehwe me a ebra saade shasia besi sa mene nkasa mentutu manim ju bahat nkofo kasa na binimo ye press conference kikan sema ye omode jase hene zora no afre nipa kogu ni fie na ye press conference kikan sem man respondo man kashe de jaya hwe ba bia de no beko na de no ato yi amaye enti de papa no kan ye no enu na me kan kire Sunyani se mesere wo mo se we yesi no ma obia ko take size decision na aba nkunimdi aba no enye me kokusa me de ya enye na obiri ye bo de wo ye benkum hene o ka me ho ne de ya enye na asante krobia o ye twafo e ka me ho ne de ya enye na kuntuma o ye nifa hene ne de ya enye na bodi akrufa o ya donten ne de ya a victory for Sunyani. First of all, in the larger sense, a victory for chieftaincy. And una rudawa a victory for Sunyani. And the Sunyani na yanije no ye victory no. Indeed, me say obia mekaya ho. Our doors are open 100%. 24 hours. Mumra na mo mekaya ho. Na mo so madwen amwo no mo fa nka ho ne nka mom na ye move Sunyani forward because Sunyani na ye nananum di jaye no has been peaceful throughout ye nana onyane ba bi ko ye nana bosuma da bia ye hia no ka say o mo ko house Sunyani na ye the only place any dwinim nana chieftaincy dispute anyhow no wu ye hwe de akoba enti no ye pese ye fire nana numasem na okakere ye no na Sunyani enko nanim na yenya watimi wakame of course se nema bi wona ntiase yenya adwuma yeka bi na esiye na na hema no nte ne ho ase openchiremu opentiase yawie wanya yesu yenya ti yenyina na yenya ti yenyina na yeka bom na yachichi Sunyani obi ya ni asem na wadan Roma na chese mitie enchiremu ni ya bra asem beto dwa a brisi adane nyurai ekasa na hema me kire Sunyani ma hema ne famu no ntiase ya adwuma oh for now they mintimi nkire say ene ankasa ono ankasa ma court oh okay otuchi dom hema na be representing no ne followers kakra ena e be representing the verdict no ye now so ye no na nananum sorry ye na lawyer for omote omo sorry na ye nso ye sorry di akire ndi yantwen anhwe obi reaction okay anhwe nanim antie di obi kan se bia ya nananum anya de or anything no mitimi nkire wenti de ubisa no mitima aka se emramu de waje atum okay but na kuma mun na adwenu de mitimi nkire se waje atum because okay ya bera election petition e call you know yebuawie no was it the president Akufo-Addo and I say wanya mama or receive message you know say nani nye wanya happy about the verdict but the law has spoken into our family I think say that is how it has been okay na wadan Roma memfa akwenye so na mimisa wasem we se wo ba bono mantem ha ya e kan we se mesreka ahensem wo mmea binumu a ntumi ma bambo ho nsem ne asomdwe so kura ntumi kwa hwe de koso obaku ya asomdwe ho nsem da asane mu pa de abai inimse na asomdwe wo ho opon de koso nyina na Sunyani wa asomdwe ese akona wiye na no nso mo na ye hyemase ya ye didi mo ase ya ye so mo a abani say no minim yie pa say e bia na wantwantwi kakra bia ba nti ya nonso wadan Roma yie ben kwan be na befa so de be ya nka mo be fisa mpani mo anam kai say ba ko praye de waka bomu a emu ba ko mo piafo na hema yo but asipa
I'm say what's my obisi atwe madwen aba asem bi ameka no ha ho say near that a police for us that ye that in your mind so ase okay say o man see abotaria all this while abes to sambre muja and so fam bi se kura and so fam they see ha no ba bi o ha nka aye bi ha e kire bibi e kire se sunya ye wo ye ho nte ase ye do asundwe nso enti sa atmosphere na wo ha no eno ye to our advantage kese pa we will rely on that one to push anything ede basa ye beba bia aside and I will have the support of the security services in here the police pa inforance pa se mbra niema no koso no se omote bibia ntentem pa omo reaction to solution no are very smart okay se ha na besi a na omodura ba bia besi bia omote ya ntentem pa nti sa rapid ayina omoyeye no abayense na ho mayen ye ni je ho se bibi ba ye behu kwan a ye de befa so aside of that se ahemfo atitiro bebre ewo ye ha omo tena asemi so na drobo na sekwa na nsoko these are prominent chiefs omo ha di miribi ye koye na drobo ene na nsoko efa kwanya bi so kasa kire ye mpanyimfo no a ye wo ho ni nyina say ye hwe se peace e be reni e wo Sunyani fi se bunu nyina e da o mu nyina akoma so bunu ha nyina Sunyani e ye o mu de a nti o mu pese ye be ye gidigidi bia na de how o ye ne bi be ba ha nti with such assurance from such prominent chiefs who said they are behind us this a BB unity we can quickly call on them to come in yes BB obia nti ye bompa yes BB amfira kire ma na se BB fira kire so baso dia I'll show you say ye wo okay to put things right mone kasa pa na ye dem komo twetwe ni si na ye hu ne se kobasa bi a hensam soro ba bi a ya emakro nu nkanko ne nimpuntuo entumi mpagya because eba say ya na wo na wo ye investors no suro sa anhwa na ko bibi ho na asai ebe sere na nka wafa akonya iso na wabodahura ma na sa ate se de Sunyani se ne na e bia be mususu no no ente se bi se da be betumi abenye yo investment meda wasipa de meka kire amansa nyina ne se Sunyani asan fa ne ntuma pa afura e fa sumwie eho aninti se woti bibi nura ya atwam se Sunyani ya basabasa Sunyani enye basabasa se asumwie aba Sunyani nti wo ye investor wo adwumadie bi a opese wodi bo Sunyani no ya bie yapo no wo betumi aba wo ba ya beje wa atu na ya boa na moa ohia bia ya gina ya na so aboa wa ma wetima ya ma ayi de aboa oman no ndi ya bie yapo no obi apa omra obi afabla mo piafo ana wana Roma yes sorry ya jobre na asemo a wo twato ayo asemo a me wo twato nyina ne say first of all me aseda okay me da Sunyani ase me da security services police any BNI for any kwanya mo faso kipu chrono under serious control said be ya basa bia emma me da o ma se pa police district commander ne commander ba kuno ka ho no mo yemienu no wo ha ye wo district commander ne wo regional na community regional commander the recently were free ha okay oko but we be wo bia no nkra no ento no se ye dana se pa na maka che Sunyani se de medi kan na mesre obia de asibia obia mfanto nchen na obia mra yankamum na nchichiri Sunyani enkono na ni na meka mo piafo eno ne yakwa akwa ahwehwe edi aba no
eno nti ye hwe se said ye Sunyani de ayi e call Bono Regional House of Chiefs e wi abebom papa yi benya kwan ya me ya gazette no anase no so be se kwesi konsun wogina kwanti a e be ye te said ye sambaja fla de ayi ana esan se ya senya nti ye se court de court share se you wa 21 days automatum a wode ma wo mo say wo mo engazette o mo fa ne forms in famna National House of Chiefs no on de koye no so wo mo asa abo e de atuagu anu nti yen hwe say na aye okoje amansan bo ahe kokko tosum yinu ono so de no san ne be kwakwakosi e wo Bono Regional House of Chiefs akachia Nana Doma Hene aye president Nana Drobo Hene aye vice president na yebe hwe bebe so ade bo de hono befa ne ya hwe said de ne emesi ko Bono Regional House of Chiefs no akono e ma hene ye fe e ma hene e kono said de wo se kono ahene enu nyam ewu mu no efie ne ma enu gu ase anase e hye ne den medin e de ma me fozia wotwe dem ponyankopon ya adma ye behia makram